Ça fait longtemps que القديس أوغسطين. Una parola di Sant'Agostino in arabo. هذه رسالة فونداتور يعني مؤسس الدولة voilà. الزيتون. Ramo d'olivo من نساها القديس أوغسطين ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا. che San Agostino ha seminato e fino ad oggi ancora c'è. Merci. E qui c'è una scultura che rappresenta, siamo tutti messaggeri di pace. Spiegazione che è anche il mural di Olivo. Il messaggio in arabo per la giornata della pace. رسالة السلام من أجل Le opere d'arte in questo palazzo apostolico sono visite con noi oggi. وهو صور عن قصر البراوح وتتذكر فخامتكم زيارتكم إلى الفاتيكان. E ho portato alcune foto anche per la Basilica di San Agostino prima della sua visita. Bene. شكرا Merci شكرا beaucoup. جزيلا. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut commencer à parler en français, sinon ça va passer On va avoir besoin de la traduction. Mais vous utilisez la langue française. Alors, je donne comme souvenir de cette visite, cette vase du musée Vatican. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous donner